مشكلة بيبي بتشيله بهيك غالية من دنگل بيدنگ پیراژینێک من دیت دوورێک هات بەنێز و بەز درەڤیە نێزێکی من بوو دە ڕۆژێکە تاریدە تایە دڵێ من تیژی خەمەش بۆدە کاڵبوو بوو بۆ رێوەسپی بوو کراسێکی ڕێشی خۆ کردبوو مشپیرێک پرسی بە دەنگێکی دەرم خاڵتیکە دەڵال توش قوڤەتی بۆچی سێرتی دچم بێرودی خوێنی هەزار و کوتایەکانم هەز ماڵێن سپێکی من وێران کردن ژن و مێر من سەرێ واژێ کردن منژێ پرسی ما تو کوردی کلیا خۆ گەز کرد ji tirsa got gengê xwe bilind meke goh me de gotinê min ê bêwate ez ditirsim ji siha xwe ji siha xwe û ji kesên dora min pir ditirsim ji çavên çavnêr ji van rêyan û ji van çiyan destê wê dilerizî wek pilên payîzê çavên wê tişî bûn bi hêstirên veşartî ez hilkişiyam li ser bilindahiyê li dora min çûkên evîndar min dî pîrê diçû bilez û bez winda bû di nav min ji dûmanê de